Ngibingeleleke la ngethemba ukuthi ke nonke niyaphila inkosi isamgcinile. Lokhu ke enikubona la i-revelation le eyavela ngophakela nawa nama-date akhona la. So lokhu sekuzoba njenge-lesson yezinto esifundisa ngazo nezinto esikhuluma ngazo. Abantu okumele ukuthi bayinothise, banothise nezikhathi esikuzona ngoba konke okwenzakalayo akwenzakali ngephutha. Ukuthi sonke sikwazi ukuba sey'nkundleni zokuxhumana, lokho akwenzeki ngephutha. uNkulunkulu osidalile umveli nqangi ubona konke, wazi konke. So ubonile ukuthi indlela yokuthi kufinyelele ulwazi ekutheni sonke sibe on the same page, njengoba silwisa noma elwisana nale mimoya esicindezele isikhathi eside, esibuyisa konke kubantwana bakhe okulahlekile. Siyazi ukuthi izinto ngendlela ezenzeka ngazo nathi sinomthelela ukuthi uNkulunkulu agcine esiflathela ngoba senza izinto ezimbi, asilandelanga imigomo asibekele wona njengabantwana abangoni abahamba ngemithetho. So konke okwenzekile bekuyisifundo thina bekumele sisifunde ukuthi kumele sibe munye njengey'ngane zandawonye, siphinde futhi sisebenzisane, siphinde futhi silalelane. So amadimoni-ke noma le mimoya emibi esuke yenza ukuthi abantu bangabe besalalela, bangabe besayilandela futhi imigomo abasuke bebekelwe yona, indlela amadimoni-ke asebenza ngayo leyo ukuthi azokwenza engathi lokhu kade uyikhona wena ukuphila noma indlela ade uphila ngayo yimbi. Ingakho ngesikhathi kufika inkolo eningi, ama-missionaries ayifundisa ngokuthi izinto zethu, izinto ezidemonic. Lokho-ke okwenza ukuthi sigcine sesidawutha, kanti besikade siphila kahle sonke lesi sikhathi lesi. Kwathi sekufika laba besishintsha imiqondo, nathi sashintsheka, hhayi sonke kodwa baningi abashintsheka. Lokho okwenza ukuthi sigcine sesiqembuka phakathi, sesihlukana phakathi. Abanye begcine sebehamba nalaba abahamba ngale mfundiso ezintsha, abanye basala dengwane. Lokho okwacasula kakhulu-ke uNkulunkulu njengoba egcine esesiflathela nje, hhayi ngoba wayesiflathela ngoba wayengasithandi, wayesiflathela ngoba kwakuwuswazi lolo ayesishiya ngalo. Umama-ke ingane mayingalaleli uyayifaka uswazi, mayesehlulekile umama udlulisela kubaba, ubaba bese ingane eyayidingisa. Ilokhu kade kusenzekile-ke, besadingisiwe-ke ngoba singenzanga kahle. So sekuyisikhathi sokuthi-ke kubuye konke lokho ngoba sesiyayisola, sesibonile amaphutha, sihlupheke kakhulu futhi ukuthi sesingaphinde futhi senze okungahambisani nemithetho uNkulunkulu asibekela yona. So sengikhulumela esigabeni sokuthi masuke sikhuleka noma masuke sicela kuNkulunkulu nakubantu bakithi abadala, iy'mpendulo-ke ungakulindeli ukuthi zizofika direct to you. Iy'mpendulo zingafika mawubheka i-TV, iy'mpendulo zingafika mawungena kuma-social media, uhlangana ne-post lapho ezobe ikhuluma ngento kade uyicelile, ikuguide ukuthi enza kanjani. So into esuke ilahlekeke la thina suke sibheke esayidini elilodwa. Into ebalulekile la ukuhlakanipha. uNkulunkulu sithembile ngokuhlakanipha kwakhe wasipha khona. So kumele sisebenze ngokuyikhandla-ke thina ukuthi imiqondo yethu ngaso sonke isikhathi ihlezi i-connected naye uNkulunkulu, ukuze lokhu kuhlakanipha kwakhe kuhlezi kusembethe ngaso sonke isikhathi, ukuze imiyalezo mayifika kuthina ingasijambi, isithole ngesikhathi uNkulunkulu asuke abeke ukuthi isithole ngaso. So lokho ngikubhekise kakhulukazi ekutheni makuthiwa mhlambe umfowethu lo myalezo lo wawubona mhlambe wase eyithatha serious lento le yokuthi lezi zinto engizibhalela phezulu noma lezi zinto engazibhala la ngesikhathi kufika lo myalezo lo, noma ngesikhathi ngiboniswa lo mbono lo, wayithatha serious lento le, wayeka ukwenza njengoba kwakushiwo la ukuthi ayeke ukwenza. Mhlambe ngaba sikho la esikhona manje. So for mina-ke la engingena khona ngingena ekutheni ngibaqwashise abantu ukuthi amademoni dangerous ngendlela emangalisayo futhi asebenza ngobuqili obumangalisayo. Mangasuthi uyalandelela emavidweni ami, ngikhuluma kakhulu ngayo imimoya nangendlela imimoya esebenza ngayo, ngoba into leyo esifundiswa yona kakhulu ukuthi siqaphele imimoya ngendlela esebenza ngayo, ngoba njengoba sila esikhona nje manje imindeni njengoba injena nje ihlangahlangene, kungekho ukuzwana, kukhona ukuthakathana, zikhona izinto eziningi.
ingenxa yemimoya, ngoba masingekho imbumba imimoya ingena kalula isihlakazi, ngoba iyona indlela engena ngayo imimoya leyo ukuthi iyabahlakaza bese iyangena imimoya le bese iyakwazi ukuthi iskedule. So nalana-ke kusasetshenzwa ngaleyo ndlela leyo yamadimoni ukuthi akube khona lapho kuzoba wiki noma akube khona intuba ezoba khona bese iyangena amadimoni. So lolu qhekeko esilibona sengathi selungaka luvuleleke ngoba sihluleke ukulalela noma ukulalelana, okwenza ukuthi izitha zikwazi ukuthola intuba yokuthi zingene phakathi kwethu zisikwedula. Ngizokwenza nje umzekelo ngamadimoni ngendlela asebenza ngayo. Yabona, makuthiwa unesiphiwo uphiwe isiphiwo, amadimoni wona angena noma asebenzisa lokhu okusuke sekudalekile, akakwazi ukuyiqalela okwawo amadimoni. So mawunamandla noma kuthiwa mhlambe uzoba inkosi, idimoni angithi ngokuzalwa kwakho unawo lawo mandla la ukuthi ungaba inkosi. So idimoni lizothumela abantu abazokuxhakazisa noma abazokudida umqondo ukuthi la mandla akho ungabe usawasebenzisa ngendlela right, uwasebenzise ngendlela ezothuthukisa le kingdom of darkness noma lo mbuso wobumnyama wawo amadimoni, ngezinto ezinhle azobe eyiletha kuwe ekudida umqondo. Once athola umqondo wakho amadimoni, ngoba iyona into ayifuna kakhulu leyo, zonke izinto ozobe usuyikhuluma kusoka lapho izobe ingasenzi sense. Uzothi uthi uyazama ukuthi ukhuluma into enesense, lifike idimoni li-redirect likushonise ngalo. Ulishona ngalo likushonise ngalo ngoba inhloso yalo ukuthi licontrole umzimba wakho. So izinto enjengalezo zingena through ukuhlangana nabantu, ukukhawula umuntu, ukhaga abantu, ukulala nabantu, nje into enjengalezo. Ikhali lezo idimoni ezisebenzisayo ukuthi ziketula abantu. Leyo nto-ke leyo iqala ngokomoya, spiritually, before yenzeke enyameni. So izinto lezi ozoyibona uzilwa, once walwa impi ngokomoya iyanqoba leyo mpi leyo, usuke usunqobekile ngokwenyama, usuke usuzoba. Njengoba ngibona umfowethu nje ephelelwa amandla lapha, na umphumela waleyo nto le into ekakumele ukuthi ivikweke, le ayivike ukuze ingaze iyenzeke, ngoba njengoba isiyenzekile nje kusuke seku already i-damage isuke isiyenzekile. Kodwa angisho ukuthi akulungiseki umuntu mawufika umyalezo kuye ebona la akeje khona asheshe alungise, ngoba njengoba sekulesi simo sikusona nje umbuso wamadimoni ngeke usawina. So kumele sichoose ukuthi uchoose indlela ahamba ngokukhanya noma uchoose indlela engahambi ngokukhanya, ngoba ekugcineni baningi abantu abazovaleleka abasayitshela ukuthi kusazoqhubeka kubuse umoya wobumnyama, umoya wamadimoni, umoya wobuqili. Isikhathi somoya wobuqili siphelile. Sengisholo ukuthi-ke laba abasakhethiwe abasanikwe amandla ukuthi bahole, abaqinisekise ukuthi bahola ngokweqiniso, ngoba mangenjalo nawo bazowa nalamadimoni lawa ahamba no-president. Upresident kumele mayohlangana naye, kumele ukubike lokho, kumele ucele, kumele ukukhulekele lokho, ukuze le mimoya lo esuke ihamba nopresident ingakwazi ukuthi ukugibele ekhanda, ingakwazi ukunqoba ikukhathaze, bese ekutshela lezi zinto lezi yena afuna uzizwe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uyahypnotize ukuthi umqondo wakho ungabasebenza, umqondo wakhe usebenze over umqondo wakho. So ngithi kulokhu asibambane sibe bunye, singavumeli umoya ungene phakathi kwethu, ngoba noma kuthiwa umoya uyangena noma ungeni, sekuyisikhathi vele sokuthi sinqobe. Kodwa ukunqoba kwezinto noma unqotshwa kwezinto kuyonqotshwa ngathi ithina esisenyameni. uNkulunkulu usebenzisa thina, umama womhlaba usebenzisa thina. Ayikho into esiyokwazi ukuyinqoba bengekho abantu besifazane, ngoba umhlaba self uyifemale. So konke okwenzeka la emhlabeni, umama womhlaba u-in charge yakho konke okwenzakala la emhlabeni. Even masingabheka nelembe, ilembe amandla amaningi lalibathola kumama, lalibathola kumama wakhe, liphinde libathole kumama owumhlaba. Masuke lihamba liye entabeni, lalisuke liye kumama owumhlaba ukuze alipha amandla ekutheni lenze lento elalithunyelwe ukuthi lizoyenza. Noma selihambe emhlabeni lahamba
behind the scene kwakuwumama umuntu owenza ukuthi lihambe, ngoba kwase kufika isikhathi ukuthi seliqedile elalizokwenza la emhlabeni. Ubaba ungena lapho umama esehluleka, ngoba kakhulukazi thina amadoda into esizele la emhlabeni ukuzofaka i-order nokuzovikela umhlaba owumama, ngoba umama womhlaba, ubaba wakwakhe uwubaba. So thina sikhona ukuzovikela umhlaba nengcebo yawo umhlaba, sifake i-order, ngoba abantu besifazane mabebodwa la emhlabeni akuna order, kungagcina ngasele umuntu bebulalana. So into leyo ekumele masiyiqonde thina samadoda ukuthi ayikho into esingayenza sodwa, nabantu besifazane ayikho into abangayenza bodwa, kepha kumele sibambisane sibe munye. Ilapho esizonqoba khona. Once kwakhona ukudivide ukuthi hey, feminism, amadoda, izinto ezinyaka lezo, iyona into esishaya kakhulu leyo ukuthi sigcine singasakwazi ukusebenzisana ekutheni sokwazi ukuyinqoba kalula izitha. So bengithi ngikuvezeke lokhu, themba ukuthi-ke kuzofinyelela lapho ekumele emakufinyelela khona. Ngizoma-ke lapho kwamanje. Inkosi ngibusise.